I prvo svima ljudi moji dobrodošli u drugi video za fantasy. Kao što vidite, skupio sam 87 poena, ali prije nego što analiziramo našu ekipu i vidimo šta ćemo da uradimo, koje promjene, ne zaboravite da posjetite našeg sponzora, a to je Soccer Toz. Ako želite da kupite ovakav dres kao što ja imam ili bilo koji drugi dres, koristite kod DRILI za 10% popusta i naravno svaka kupovina pomaže meni i mom kanalu, tako da hvala svima unaprijed. Kao što vidite, skupio sam 87 poena od mog prvog kola u fantasy ligi, tačnije u fantaziju od svjetskog prvenstva i mogu da vam kažem da sam razočaran u sebe zato što sam zeznuo i napravio veliku grešku. Ko može da skonta koja je to velika greška, nek napiše odmah sad u komentarima, ali evo neću puno da dužim, nisam stavio Mesija da mi bude kapiten. To mi je bila ogromna greška jer tu noć igrala je Francuska protiv Senegala i stavio sam Olise da mi bude kapiten nakon što su svi ostali bili failali i rekao hajde stavit ću Olise, ako zabije koji gol super, ako ne zabije prebacit ću na Mesija. I ja sam naravno zaboravio da stavim na Mesija, Messi je dao 3 gola i ja sam propustio šansu. I onda sam se iznervirao i onda sam rekao neću više stavljati nikoga da bude kapiten, nek stoji Olise do kraja. I onda je na kraju mogao sam staviti na Brunu da bude kapiten i na Diaza sam mogao da stavim da bude kapiten, jer bukvalno možeš posle svake utakmice da mijenjaš kapitena ako ovaj kapiten uradi nešto dobro. Možda sam čak trebao staviti na Diaza jer realno imao je dobre šanse, ali nema veze. U suštini dobio sam samo 6 poena na Oliseju, to je znači duplo 12, ali na kraju krajeva dobro mi je iskoristio se ovaj 12 igrač, to je Haaland i dobio 17 poena, tako da tu sam nekako nadomjestio ovu grešku kapitena. Ali opet krivo mi je jako, mogao sam puno više poena da imam, znači bukvalno duplo sam mogao da imam, mogao sam imati još plus 15 poena najmanje na ovo, znači to je oko 100 poena najmanje. Ali nema veze, na kraju krajeva ovo je samo igra, tako da je to. Kao što vidite, svi su odigrali ok, osim Guardiola. Guardiola mi je zezno, Elvedi isto protiv Katra, ko bi rekao da ne mogu da clean sheet dobiju Švicarci protiv Katra. Isto tako i Španci su znači razočarali, uglavnom ovi veći koji su razočarali, oni su i ovo vidite sami, nema se poena od njih, znači Portugal, Španija, evo i Švicarska isto malo zeznula, tako da Portugal imamo Nuno Mendeša koji nije baš se pokazao. Napišite mi koliko ste vi imali poena i da vam pokažem ligu našu. Ako želite, slobodno se joinajte u našu ligu, znači evo ima nas tu 9, znači nije neka brojka, ali nas ima, trudimo se, znači što se kaže, ja sam treći kod nas. Evo imamo Seo 95 koji je prvi sa 90 poena, da vidimo šta ima Seo u ekipi. On je vjerojatno Mesija stavio kapitena, nije on Mbappe, stavio više Mbappe, isto bio dobar kapiten, on ima isto 12. igrača Haalanda. Kane mi je tu kao vice kapiten. Pa i šta da kažem, dobra ekipa, iskreno odbrana mi je malo zeznula se. Pa njemu je stvar sve se zeznula osim napad ga je izvukao baš. I Haaland ovdje gore, znači Jimenez, Kane, Mbappe, sredina onako, samo Virc nešto uradio, tako da imao si sreće realno Seo da ima šta ovaj Harder ima li on Mesija. Viš niko nema Mesija, druže, ja sam mogao znači sa Mesijem da napravim baš dobru situaciju, ali šta da se radi, njemu je kapitan isto Mbappe. Ja nemam ni Mbappea, ljudi moji, nemam znači ni Mbappea, nemam ni Kanea, bit će mi zeznuto u budućnosti, nemam ni Haalanda, tako da morat ću nekako da skontam da dovedem njih, ali nema veze, u grupnu fazu ću nekako izdržati. Promjene ćemo da uradimo po onome kakav je raspored ostalim igračima. Kao što vidite, Elvedi igra protiv Bosne, Džeko igra protiv Švicarske, tako da Džeku ćemo staviti da bude kapiten jer večerašnja utakmica je na tapeti, što se kaže, Jackson, nadam se da će zabiti neki gol. Pa šta ja znam, iskreno koga bi mogao da izbacim, imamo 2 transfera imamo besplatna. Razmišljao sam da Elvedija izbacim i da ubacim nekoga iz neke druge ekipe, na primjer možda iz Španije nekoga, jer Španci igraju protiv, ja mislim, koga oni igraju, čekaj da vidimo, čekaj. Sljedeća protiv ove Saudijske Arabije, jel tako, jeste, ja mislim da ovo je Saudijska Arabija, tako da vidjet ćemo, ajde sačekaj da vidimo šta možemo da uradimo ovdje. Znači, ja bi čak možda ovo Krejčija bi možda čak ovog ubacio, on je 4,4 miliona, a imamo 4,3 u budžetu, možda bi on bio dobar protiv Južne Afrike, Južna Afrika nije ništa specijalno pokazala i kontam da bi on možda mogao da napravi neki možda čak još jedan gol ili nešto tako. Ali hajde vidjet ćemo što imamo još ovdje da beremo od opcija. Ovo sada pogledamo po poenima, mislim koliko poena skupio. Gana vidiš ima dosta poena i odbrambeni, svi su clean sheet dobili, izgleda jesu. Kimiha imamo. Ima nekog ko bi možda mogao da odradi dobru situaciju, da vidimo. Španci me vuku, iako nemam baš od Španaca neki puno izbora. Imam Kubarsija ovdje, mogu možda Kubarsija ubaciti.
Španci me vuku, ali nema veze. Muharemović nije loš, isto 3,9 miliona. Muharemović koji možda će sačuvati mrežu realno, tako da ajde da uzmemo njega. Ajde da uzmemo Muharemovića, nema veze ako se zeznem, tako da Muha upadaš tu. Tako da, to je moj prvi transfer, Elvedi Napolje, Muharemović ulazi, iako Muharemović ima tešku utakmicu protiv Švicaraca, možda čak i to nije dobra opcija. Joj, ne mogu da se odlučim. Ja hoću da igram naš ono kao da skupljam što više poena, ja igram ono oko fall da naše igrače ubacujem, znači nije to dobro nikako. Čekaj, moramo znači fino. Singo ima dobar je Singo, ima protiv Njemačke, ali to je loša utakmica za njega. Hajde Krećija ćemo ba, Kreći, mislim da je Kreći može, on ima znači potencijal zabije gol, plus igraju laganu utakmicu protiv Južne Afrike, tako da trebali bi tu da izvuku clean sheet. I koga bi mogao da zamijenim, možda čak da ne diram Elvedija, da probam nekako dovesti nekoga u napad od ovih jačih igrača. A čekaj, ajde da li možemo tako da, znači da ostavimo Elvedija kakav je bio, da ovdje možda Rafinju sklonim ili Virca, realno, imaju lagane utakmice, ili čak Bruno košta 8,5, Bruno je realno, nije me oduševio Portugal, tako da možda Bruno sklonimo, a ubacimo nekoga iz sredine koji je dosta jeftiniji. Kokova ima 8,5, hajmo nekog koji je dosta jeftiniji i onda ubacimo umjesto, na primjer, Orazabala, ubacimo na primjer Haalanda ili Messija ili Mbappe, ali bit će to opet teško zato što su skupi svi, ali nema veze, vidimo ko ima laganu utakmicu od ovih malo slabijih ekipa. Novi Zeland protiv Egipta igra sljedeću utakmicu, Just na primjer iz Novog Zelanda je odigrao dobro. Imamo tu ovoga Browna, dobro to ništa, to nećemo gledati, to je onaj rezervni igrač. Koga bi mogao da ubacim? Ko ima laganu utakmicu da nije preskup? Ima neko da je baš jeftin. Just je dosta jeftin. Realno njega ćemo ubaciti. Kak je njemu raspred utakmica uopšte? Protiv Egipta su igrali sad, protiv koga će igrati sljedeću utakmicu? Nema veze, nebitno. Ubacit ćemo njega. On je dosta jeftin, zato što je jeftin. I idemo Orazabal Napolje. Orazabal znači imao si svoju šansu, druže moj. Ako sad zabiješ hat-trick, zanima me, znači zaboravi Orazabal, druže. Moramo Haalanda ili Mbappe ubaciti. Znači, Haalanda ili Mbappe. Mbappe igra protiv Iraka, Haaland igra protiv Senegala. Mbappe jednostavno mora Mbappe da legne tu. Šta ćeš, preskup je Mbappe 10,5 miliona, ali brate mili, moraš ga imati jednostavno. Francuzi su previše lete ko ludi, znači tako da Mbappe nek stoji tu. Haalanda ćemo dovesti u nekom sljedećem kolu. Tako da eto, možda čak mogu neko bolje igrača umjesto Justa da ubaciti. Imamo koliko imamo para, imamo 6 miliona, 6 miliona imamo, da imamo nekoga za 6 miliona. Poziciju ćemo zamijeniti, znači stavit ćemo na sredinu. Da vidimo da li možemo nekoga za 6 miliona ili može odbranu neku da pojačamo. Možda čak odbranu da pojačamo, vidjet ćemo. Ali opet ne možemo, imamo samo 2 free transfera. Vidimo, znači Baturina ne bi bio loše, Baturina je bio dobar, ali 6,5. Joj, Baturina, ja bi tebe ubacio, druže, da nisi toliko skup, fali mi sekunda mala, znači. Baturina golčinu zabio je realno. Imamo Gravenberga koji na primjer nije loše ništa, ali protiv Švedske igraju, tako da nećemo to. Možda Joao Neveša, da ipak Portugal malo obezbedimo, jer ipak 6,5 košta, a ne možemo i njega realno. Čekajmo, da li imamo nekoga iz Portugala, čekaj. Tim Portugala, da vidimo. Da li možemo Portugal, gdje su Portugalci, evo i. Tim Portugala, da li možemo neko iz sredine ubaciti uopšte? Imamo 6,1, da li ima neko da košta toliko, ma skup su svi. Conceição ima one izmjena, ovo ostalo ništa. Nema niko. Ništa. Imaju laganu utakmicu, ali kontao sam nekog njihovog, ali ništa od toga. Ima neko laganu utakmicu, neki možda De Paula možda sam mogao ubaciti iz Argentine. On ima jednu asistenciju za Messi, ali nekako on mi nije baš napadački što se kaže, toliko. Reina ne bi bio loš. Reina igra protiv Australije, realno brate, a? Reina ne bi bio loš, on je zabio golčinu jednu. Ili Summerville, ovaj Summerville je u prvoj postavi Holandije, realno. Summerville bi možda mogao isto da se ubaci. Ja mislim da je on bio u prvoj postavi, ali tako? Ja mislim da jeste. 5,3 realno, njega ćemo baciti. Imam osjećaj da će da zabije još koji gol, tako da nek stoji. Da imam ali još nešto možda čak bolje, ali mislim da nema. Sučić nije loše, ali Summerville igra protiv Švedske, to je jedini problem. Da li možda da sačuvamo, da ubacimo nekog drugog tu, ali opet imamo onda 0,8 miliona i to nam je dosta dobar budžet.
A ja nek stoji ovako za sada, iskreno. Htio sam Elvedija da izbacim iz ekipe, ali ne znam kako da to odradim, da dovedem Mbappe ili Haalanda, jer realno nema niko jeftiniji od njega kontate, tako da moram neđe skratiti ovu situaciju. Tako da Summerville, ovdje ćemo njega ubaciti i Bruno smo izbacili, Summerville smo ubacili i izbacili smo Oyarzabala za Mbappea protiv Iraka. Tako da mislim da je ovo idealna situacija, mislim ništa nije idealno, ali razumijete mi šta pričam. Tako da ovo ćemo sačuvati, nećemo ništa poena izgubiti, ostaće nam 0,8 miliona za sljedeću, znači sljedeće kolo. Sljedeće kolo će biti još luđe, još teže za skonta što se kaže. Tako da kapiten će mi biti Jackson za prvu utakmicu večeras koja igra se i to je to u suštini. Isto tako, ljudi moji, ne zaboravite da uđete u našu ligu, ako igrate fantasy, znači slobodno uđite da vidimo ko će biti najbolji na kraju, baš me zanima. Evo ovdje je kod za ulazak, a poslaću vam i link u opisu ovog videa, tako da eto, da znate. Tako da ovo je moj tim za sljedeće kolo, ako ovaj video ne izađe danas, izaći će sutra, ne zamjerite, malo što će kasniti. Tako da mi se vidimo u nekom sljedećem videu, a do tada lijep pozdrav.